ngetarang yo ipanya. Do mawarani banyak sing ada bani maraka peninggal. Jadi asun gelah terang istri ambil. Yen watak angkat pinula titian sampun memuji titian titian. Niki wenten bebaosan. Ini pemargini Sangja Persida titian jadinya. Ada pengemibar sing ada kayen kelapa terang di Papua. Nak sujaten ini raos sanggelah. Paman subuh mabukti Presida ngetarang yai banyak. Bakti maraka peninggal. Napa mekasnya jani paman. Buku atur pamane bosan. Saran saja gelanang paman. Mulo ada ni laka raos sanggelah. Pembekas munukang karyo ngedutan ini. Lunggero Ratu Agung. Sekadi telwa canan cokon lewu. Inik maosan inik daging wedanan kadiun. Jenin kebaon. Rarus tri mengalami liannya. Misi lama nanti pamane. Abesik sang sadake. Pinake pemukut karya ide nakelingse. Nah dadua sang tapi. Pinake tukang yang sing ada tukang yang berakatan banten gelas-gelas. Nah kapeng dulu. Ya janganon. Pengemo utawi pelaksana yana gelar tukang. Nah ada tujuan gelapin ada karya sing jarane Bang Presiden yang jagat gelar. Bang sing jarane pidani dua masuk di mana sebedewa. Rok jagat gelar. Makin dari yen cokori dewo maosan inik mayanyo ne Ratu Agung. Iyana nenten wenten. Iyana mantu kalah nenten wenten. Sampun api antuk cokori dewo. Nih jani dua paman yang nutus gelar pembuka jagat kurepang. Nih mula aja gelang hitungan karya nih dini sih mulai panak nyanak mandu. Buka cening. Nah nih jani paman pembuka kurepang. Gelar lah kerenyanto sendiri pun. Iya, laris. Klimpang cak mekesiap cak nebung. Tadi mekesiap. Ratu. Tadi kene tadi sih. Ini kengken kan saat. Ini agak kulit jika betulang. Hei, tulang cine kaput tekan kulit hek donake. Kita mau kena jangan. Ini mau agak tulangnya kaput tekan kulit cine. Biasa kita has kulit has tulang cine. Oh, berat yang tepukin ci jani. Sing break. Berat break patuh. Oh break udah. Kene Kengken. ibidan cang dadi pengede. Wih, Jani dadi pengurus. Mimi, dikelian si Jani. Sing, Udah dari pindah di pegede. sing. Kayak nih. Ibidan awak cang gede. Jani kurus. Awang ci kencing manis. Lu si kencing manis. No, patuh kon Pak Celuk di ayunan kencing manis. Om Swastiastu Pak De. Adi bengong yan. Sing masuk yan. Sing juari masuk. Kemudian sing juari masuk. Sing lapis dia bubuh. Sing beliang bubuh sing. Dia apa? Sing lapipes beliang buku. Oh,
Oh, sing lapis belang buku. Yang bobo lo leklek angin itu anjing. Sing lapis belang buku. Sing lapis belang buku kedua tuh sing lah. Kita nurino sing tadi mau belanja gitu. Mumpung ke dalon ngorto sing gitu. Ne urino orto. Orto ini nang orto saja nih. Nah iya noto ulok sih sing ya sekan. Atau bisa kau daging rumah yang lah panak sik muani. Daging rumah situ. Oh bisa kau. Awang cang keluarganya jatlu. Oh kalau memene bapane panakne ukut muani. Panak teh mau gawe di kota. Di perusahaan ya mau gawe. Oh di perusahaan di kota panak mau gawe. Ngelemah panakne ke kota. Des penganggone. Bapakne dadi petani jumak nih. Tadi gedot kena bapaan bakal milu melalui ke kota ngeloong panak yo mau gawe. Oh bang tawang oh. Di perusahaan apa yo pianak ne mau gawe. Itu yo itu anak tua. Anak tua. Weh, Yan. Kayak ngeredite kau minggu ini. Redite minggu pato dino besek tau. Bapakne sing nawang redite jak minggu. Oh gitu. Nah. Kan kau redite jak minggu ini aja bapak melalui ke kota na Yan. Mana ajak ke bapakne? Napa tuh ajak saja. Mau gandeng. Bes sepeda motor. Pakaiannya veteran bapakne. Oh lengkap yo di veteran. Pakaian veteran dinas yo. Dinas yo, boy. Seret ke di kota, tunggu sih mau gawe. Tuan bapak nih, jangan lah tadi tuan di sisi. Tuan di sisi. Yo ke tengah panak nih, hidup nggak mesin unyangan. Mesin pabrik kan ada di tu, kejang hidup bang yo. Aw, serame punya mesin. Serame ini di sel itu. Yo tomek nuang kota, bi bengong yo. Suban yo bengong tuh, lek katin padanan po bapak nih bengong. Bang apa anu penjelasan bapak nih kan panane. Unu pabrik nih gitu ya. Tuh bapak pangnawang. Pabrik kene bodoh tuh. Yen nyuk celapeng ditu pesul legis. Pabrik kopra ya tuh. Ne bedangin totonan yen nang kabah celapeng pesu kokodoh. Hah? Sing bahas pesu. Hei kokodoh. Belebang. Nya kadang orang tengah canggih ala-alate. Canggih sana alat itu ah. Ne bedajo totonan yen ba isi celapeng ke basange dah diurutan. Oh sosis adane tuh. Urutan. Sosis. Urutan. Bene tuh bo sosis adane. Sing yen sosis sing nani ini masuk na wemlem tuh sosis. Tuh osis. Osis tuh. Organisasi siswa. Ya kalau yang tuh orang tuh. Sosis tuh be urutan macam nih. Sosis. Sosis. Cang ya beli. Bodoh saya ngetensak papa nih. Bengong nak tuh. Tumen pokoknya ala-ala canggih. Lempat ke bapak nih. Hah? Lempat ke bapak nih. Tiap nak liu karyawannya di tu bang punya jelek-jelek apa nak tua. Nih bapak wak lekat di zaman pes bolong 4. Kita bapak nih. Pes bolong 4. Lekat kuno adi nih. Kijap mato keket buka penyumuk keket tampak. Keduang bapak nih tuh. Lek hati nak tua. Tiap nak liu udah gane karyawan di tu tuh. Ngat jengah bapak nih untuk bangkian bapak nih. Hah? Sing itu ngak liu. Nah, keket do yo bapak nanti nih. Do cing lepet bapak di nih tiap nyak liu. Bapak subuh je blog sakit walau belang jani nih. Kau canggih alat jani. Buka sakit jurusan. Nyuh kecil di lengis. Kabah kelap di kodoh. Isi kabah diurutan. Mentepong mekbar bapak sing bengong. Adi sing bengong ya nak tua. Ingken tuh. Apa? Yen nang bapak cuma. Urut ping celapeng bapak. Dadi ci. Seluwong ya nu pabrik bapak nih lan. Ingken kade nak ketua. Nang iya gapong ranang. Bo, sing gugu ke panak nih. Oh panak. Dia menurut teng celapeng dadi ci. Mule. Kajumane takon ke meme sing nanu sing. Kan panak nih. Panak anak nih. Meme saja bapak kang nyat ngurut teng me gitu. Dadi cang tuh. Mae iki ngono dong dong. Uyak jenik. Masalah sepele dah diuyut. Memen salah tampi ora rahasian kan bapak si panak nih. Ini nah. Yen manipuan nglemek kan yo. Nyen. Wayan pang sing ngawang-ngawang meswang munyi caro yuyu nebak tangkah pedidi dah dene yo. Untuk apa itu? Ngan bukor tantine busan. Pes bolong 4. Pes bolong tawang ci pes sakral tuh. Pes bolongnya saklar. Saklar apa? Yang saklar listrik. Saklar. Sakral.
Bolong artinya tembus. Oh, bolong tembus. Buntar winu. Winu artinya simbol lido Sangyang Widiwasa. Ais. Puyung. Oh gitu. Puyung ngaran mang ke lido Sangyang Widiwasa. Mau pesengan Sangyang mang. Sing dah dilecehin ke tuang ceros jang busan. Aduh, saya kenang leceh itu, sing aduh. Di ngugu tuh. Ugu cang. Ci sing nawang apa bedan empat, apa bedan bolong, apa bedan song sing tawang. Ci sing ngugu ci tuh. Cang blok poci blok nih. Adi ci mau balik nak orang cang. Mentok song aja bolong tuh mau bedo tanci. Mau bedo ada len Iya, arti. nih song, nih bolong. Dok kenyat naki. Mencari anci apa bedanya? Uleng 4 meluna. 4 artinya sing mau bolongan, sing mesong. Ah, tuh lo bedo, tuh bedo tuh. Bolong artinya 4 tembus. Oh gitu. Bolong tembus. Tembus. Oh. Song bolongnya nungka sing tembus. Tembus. Oh. Contoh song jangkrik, Nungka. song lindung, buka. Rabe bolong, Oh, tembus ya tembus. nuju hujan, Oh. tuduhan. Is gitu. Kemudian joh hale. Nah. Si dukun dan ciliu ada song. Kengket. Song kuping. Celak kuping ci tembus apa sing? Pang sing cang ngawi-ngawi orto. Be mesti nyusut. Nah. Nungka. Buka. Ada ngawan, ngebot celak. Nungka. Buka. Song mado celak mataan cine. Nungka. Tiền mà tôi lại meludeh. Terus sekan nungka ke bani sing nyelak. Buka. Song cungu. Celak song cungu cine. Nungka. Aceh ngangon cine kacenge. Nungka. Mau bukti. Bukti. Song jet. Bang sekan jet cine celak. Ada. Nungka. Kak. Nungka. Song bungut. Sesekan bortan kan. Jangan percaya pun song nimpak. Sing bacang ngogbok. Ada bedan song, ada bedan bolong. Tuh soalnya lah song jet song bungut tuh dia nyelak. Cuma cing lah. Boy gitu. Mat. Jangan no jangan. Oh, sila apa sila jangan leseng. Tagil. Kengken nih. Tangkil. Mendo. Semanganu. Begitu. Kenang-kenang iban sini. Kengken. Sing nangkel. Ulis tepak patan waton awak memarakan. Baju poleng, sapot poleng, kamon selam, udang batik. Begitu. Tan meseh pengangon sini. Mulai yo dia benar aku ke tujuan di kengken nih. Hidup pangalah nguno kayo, Ais. pangalah kreativitas. Oh panglah padu kaya. Jalan ngale gae. Ali gai. Kaya apa ale? Gae alo, Kaya lu. kalau pangliu man pipis. Kaya apa lo liuban pe mudah-mudah Hai. karung. Yen karung ponong, Man. misi landas nang batu nang 100 kilo se bubol baong cie. Man kaya apa ale pangliuban pe? Nyak ci mati. Dia cang matinya kaya kali gai. Bangken sini bangun cang ngale gae net lot di jalan aspal ini. Sing ngeresep cang kengken nih. Yani cai idap-idapane mati. Cang mati. Au. Betul. Nganang pulas di sendengan margo nih. Pulas. Au. Begitu. Cang negak di sisin sini di sampingan sini sambil yang cang ngeling. Begitu. Begitu. Tulung tiang jero sarang sami tulungan tiang jebos. Nyaman di tiang gangsar padam jero. Itu cang. Itu cingling. Au. Begitu. Subak itu pirang ado nak liwat. Kengken. Tekuling aja nak dadi guru. Yen tu. Luwayan Murdani. Tu teko. Uling di Banjar Badung. Tu teko. Au. Ada guru. Au. Kebet kebagai. Kebet ngeseng. Yang cang. Cang tepuk ngeleng. Oke, tu. Pedalam moci. Ais. Bang ni de pipis yo. Oh, bares yo. Subak itu liwat Bu Murdani. Men, bedo teko. Bien cang ngeleng. Nyen teko. Guru masih teko. Nyen tu. Pada Sujano jai tingan. Wih, liu guru di ni. Ngajan ko Banjar Kriyo mulih yo. Oh, tepo masih cingling. Tepuk ko cang ngeleng. Begitu. Imi kan se pade nyaman tiang gangsar mati pade. Pedalam kan Pak Tingan ya Sujano. Begitu.
pipis siu. Bijak lu buat kau. Yen ada nang ajak kaduang tali nang mang ide pipis padum siu, kuda benang lah pipis. Duang tali pas siu. Oh, Saya siu duang tali. duang yuto. Duang yuto. Acepok man duang yuto. Oh. Yen kanti ping duang dasar si petang dasar yuto lah pipis. Oh. Yen monto liyo nang lah pipis. Ya aduh. Si duang asa yuto, cang duang asa yuto. Apa kena cini meli? Ai, kalian tunang. Meli sepeda motor, Beli nasi, meli baju, mau lali. Kalian tunang 4. ukut yang kang wang. Oh. Setuju? Setuju. Nah. Sang setuju. Akan jing makaso besado. Angon rurup. Rurup bang ci, bang saru, bang caro, bang ke seken. Merurup jang. Oh. Aci di bangke ni, Jangan leng. Weh, Go. dia mau nih jenang ci cok kupeng bisa ngeleng. Keng go. Dua seyuto man pes. Dia jam. Beli nasi. Jom lali jak tunang ni. Beli motor. Bendan kan medam bang ke ini. Cok motor. Jom le tunang ni. Weh, ulat dengan tengah wong kangkel. Dulu. Tadi bangun. Ni nawang. Kau pak tu jano tu jakpa di pagi tu. Yo nyuh ke tipis. Bangke mau kitong encah. Kalau cak bangun ke cak atau bangke encah. Kata cik. Oh, mau kitong encah. Cak pleh encih. Mau nang encah. Ketua Cak. Casing ingat. Benar masih itu dia. Ngale tunangan, mari nasi. Ben ngorto curian dijah nih. Tulung tiang jero tulung. Weh. Dah, ayat. Gigit sedang wakbu tu. Wah. Dijak jang mati. Yen gigis cangeling nyen nirang nyen ninga. Ajar. Keras pengeling pang medingan ko blak kiyo ko bau makajang narau. Tu. Duang sayudo man pes. Iya jan. Wait. Lo kene Kengke. benjahan populas nyen. Ko besan cang ne ingat cang san nyen. Unu apa pin? Di sage kenye nawang gugut semut gincang babuang ci. No. Do bangun ngelejat nyen. Wih tengat peratur. Yo ngenyong pes murdani siu ci gincang kan babuang ngelejat cang lakatin cakan yo. Nang babaan babuang sing ado semut sing ado. Ni nawang yo jangan di bangke ado tersamping lem. Ya jangan samping. Ci bangke ni. Ci bangke. Jangan. Ciri jelek. Weh. Udah ada jelek kenang. Wah sayudo nak kenang. Iya jan. Jero nangin. Tiang jemot jero. Weh. Tenang bangun. Kengken ini nah. Sekan kengken kan sih. Yang mandi tiang ingan saat padam luago. Hah? Padam itu dah. Ngoyong malu sekan kau ngoyong. Telur ngeling. Panggiangnya semoyong-ngoyong. Jangat dulu. Nak kengken uno ni. Ajak tiangipun metutur-tutur mekangin mekau pungkat sepisan kan bangun terus padam luago. Sama nama ke rumah sakit.
lingsir-lingsir maosan wangke tanunang kinetelen toyan panon sing dadi ketelen yeh mato pang sing jang-jang-janggal kone pejalane ngsi suming sunyato nah jani kene jaban awak subah kelih-kelih hadane ngudiang gitu yang mulai bener tineh wirang tekini nyama patut kudiang jani iyo pragatang maro sajan awak kesekan satyo menyamo nih jangan abe nang ditiang ukelabe nang wah luung engal pragat sing jam genep membakat kendang sing gitu nanging sing dadi raos segen jak gelur-gelur ngurang abe nang menilakar ango ada bebeno namping pipis ramon barang-barang lelenan dereng biar sing apa kelangu Kang Wang jep pecutatan kanistane jemak pang peragatan silep pun kayak gini kone mana titiang kan becik cager titiang nunas lengangan ke Kordewo oh kena cine Kordewo aja lu misurin titiang berbiot net pang seken aku do cina kek leles nih menawi kantos nang sasur yudot yang gede saja tuh tagihan jelemune angin naur cicir yang sepeda motor ipun bedot lengah benjak beli carik beli rumah udah dicin menggenapan dan malu Kang Wang nak kudo yang ngabo nyenyen medayo kelken kau kene undoy sir abot long tali kan Kang Wang cimone malu wangon petangga perlopah apa cara jani ya nyen medayo kelken kau kene unukane wih jadi sing nak keto do nak segala pipisnya toleh aneh ngiyangin sangyang rambut sedana kadang mudo cemeng klau nak biasa kan nggih ya udah lah cing entung-entung ngawak-ngawak kalau nak pipis gelis-gelis duduk di tiang malih jane kene nak Kang Wang ne malu amnguna ne malu abo nak yadi ne juru raksa yadi mulo wakaseng ngabo pipis sama kejang gelah tegarang nakon ken yadi yen wantah anu mangdo sasur genep yen tu boleh kira nah mugi-mugi pangsido inggih melahang renguang nyamona ampun suwe kelimpang nah kada naik tingan kok lu dali cepot ne mah agak nesiuran dah Dun, tat, tat. Tat, tat. Dun, dun, Manpes. Ngidam matan si Manpes. Pes ya. Udah man. Lu ngali. Cisu batos. Nyayo adil pembagian. Dom batos cang mati cing leng cisu batos. Ci besepulau medam. Cing leng wak bungi ci. Wak mentak mantek tuyo. Ngapa tuh cisu batos. Nyayo adil. Susu. Cang doang tali. Ci siu merenya adil. Sing. Cang siu mato. Ci siu mato. Cang doang tali. Ci siu. Cang sini. Nyayo adil. Nyayo. Ben mati kan mati tu.
rakin cai. Len sumobra kene. Len kewah ngurusin bangke. Adik itu yo cara siku-siku wae. Kekah tu. Ban kekeh. Oh. Medam ni pates si pun. Dan di tiang bundut tengah. Nangke nyakit. Ajan mulu. Ulang hidup ke mati nyakit itu. Inge. To mawinan kerungah-rungah gelah mai. Pangseng yang mirip cara ngantos sanggula mengelikup kaden cikelujan balas. Awen kegesuan gelah mai. Dong ke ini yit. Mudiang yang ngorto aja bangke gitu. Sira tu. Ci ngajak yo. Di tiang ngorto sarang bangke. Man to? Di tiang budo. Besekan Cokore dewa runtat. Dantung enten polen jina. Iya po. Nengok bedingah gelas sekan. Cang doang tali. Cisiu gitu boy. Sapu niki. Ampun naico dumut ampun naico. Ken saja nih. Cokore dewa kimut pekayone ring titiang. Santuk enten polen jina. Karuntak pekayone. Oh. Runtak pekayone pajar titiangne sekan tios pirang cokor dewa. Men sajane ken tuh. Iceno pipis lung tali. Beliang kacang-kacang di duang tali. Angon kocai di siu. Kacang-kacang di duang tali. Kocai di siu. Oh. Kan ngeras. Oh. Cang duang tali. Si siu kan kendan pirang dewa. Nah. Tadi lu wong ngorto aja saling angut dan kita. Tahu sampai nator dia mangke kekah. Kekah mangke dereng kekah ting-ting di tiang ingana tuh. Oh. Ting-ting di tiang anes kekah di 25 di tiap tahun 5. Ngan sahang di tiang tuh ngajet. Kan katina mangut-angut itu. Oh. Mana di tiang sapu niki ya tuh bagus. Ken jatine kena kene. Basis pantengan margo nih pun ngana. Kimut mana di tiang wentana lintang liwat. Mana di tiang lawan-lawan di tiang keser di tiang bakto di tiang Pangsing nyelempang nganang pasenengan jalane. Sambil yang di tiang nyantos motor atuh. Oh ini nganti yang motor ya. Pacang tumpang di tiang motor buat di tiang mulai. Sing ada motor uleng tuni. Saking semang kan mentan motor liwat among asiki atuh. Inilah cor di tiang. Asiki Apa sing nang tole? Tok ada ngene lampune. Dono oleh kelor motor terak gede. Aduh, sing mondor. Aduh, sing mondor. Mondor ngene, gitu sing aduh mondor. ada bangke jajakan motor. Mondor Madam na itapawa di bangke. Saja ada motor keleleh. Sar, Yang, mirip kenat sana lian-lian yo. dek napi. Sing man ngale gawe len memulo sing man, nyitak sing man. Terus kan, Google penyemak ngale gawe tadi bangke. oh ni, takil mi semangat. Panglah nak podok kreatif. Oh. Pang nak punu kayo, jangan le kae mi gitu. Leging sing lai kali-kali itu. Nyak dibanding. Sing medak ayo dong. Terus sekon dewa nudeng di tiang. Apa orang sih? Nyak si mati. Oh. Cang nudeng sing lah dayot. Mendo, Bi kole cang mal. Bi pe cang mal dan kason de lecak ni cang isi. kenen maro bang cicak. Kan bukti ni cing apa pes cang ne. Bi kole ne ba sel ni ki siang ci tampat dang ci. Nah, maro bang ci. Di duang tali. Duang tali ya ampun. Apa maret lung tali? Lung tali. Biasa itu manjalan mulut kali-kali. Kan wenton. Eh, dong ale kae uli alo uli ang memirat yan. Kece hang bate. Jangan saya nggak tahu mirat sih. Sekan duang tali kan. Duang tali kemanten. Burun. Dah cang pisuna. Jangan semi surang ci kengke Genap bang cang ci. genap duang tali. Bila. Saya nggak tahu we. Pas sakit gede genap nih. Saya sakit gede. Jangan bila. Udah saya nggak tahu we. Jangan pisuna aja cang toko dewa. Sadana sakit gede, sakit jenik kan lo kene ngerti. Bila bang cang ibon. Tidak, saya nggak tahu we. Pisuna kan. Jangan saya nunggu surang. Nang benar-benar ngaku. Udah dinahin. Lung tali. Apa duang tali? Ini dua. Oh, kali. Duang tali. Oh. Uangnya bensin. Nah.
kabar muah gingsir. Dong dadi hati gelane uluk-uluk situ. Jan. Dek kadung tuman biasa ngi bongal kayak kene na. Besekan nih can kena sang yang widi. Merupa 5 batis peminah. Nggih. Ni angon mekena. Betul. Ni angon magae. Nggih. Mani astagina ni nak gani bone. Dong di bangke ora di pala. Masa cising nawang. Apa ya nali aluk? Elah lah. Betul. Nawa katut sayu wakti kadi bosang kuikan titiangi manusia setata keikat antuk raja sama Nah, tawa ngamulia unikiangan sepur dewa keni uluk-uluk ikang ina kiosen sat-sat titiang nyembuh mangkuri-kuri sebuah mahawana maneh kuandek itu. Nah, jani pangseng jak memocol sajan cing ale gae. Tuyuk lah anggeleng puluh pijet nih kedayo di siu. Nih bangke bang siu. Siu. Lah siu tuh. Singnya adel bonene. Nah, nih kini kemudian rada geruduk sing lah luk. Oh, ini aja satu. Nih ada utusan uli di Puride. Nah, keling si rajung ibu matuan gelah rajung sang subono. Nah, kel karya agung minta kakinya. Wih. Balik pindah niki. Kayang purnamo tekone bilang sama Pak orang ngomong bisa semenawang ide mendewe oko istri sawiji mil gelah sing sadonya nah tuh udah dipiserang yunido panggelah lu ngobi kemekal ngerancang Ah, betul. Betul. cek di kene bat ne maro sing jadi aduh sing dipuri yang hijau jenenge yen galah Kalimantan nak istri sat-sat yuk dan kakak bukan koyo tapi udiano itu wes ini kene bat nanti nyelah malu kemawang sing kene yadi Ke taman ki ke taman. gelah taman masih tangkel lenda kalingsir bagawante ya tepuri to duwene Enggak, kita Wajo pemargi kedo ini sebut ikut yang di adalah jurang Nah, ini olas ini tapi niki. yang ngiring geladong dadi geradak geruduk cah cau tapi ajang itu nak kelingsir decingin pelak Oh, iku meneh bos. nang kelong kini cukup bentuk sing Nggih. ngana pang manut reken palengan Betul. sangan Gini. Pidageng ngawagang di tiang ratu bagong istri. Dadat sekadi saha pranegata pisan palungoh cokor dewa. Ngesengin menekadi sekian titiang. Mangdane titiang pedak tangkel ini kira ngajang palungoh cokor dewa. Menawi tewenten wacana sane syarat pacang ketibar yang sekian titiang. Mangdane antar talaran tok titiang mari dab-dab. Aingih durusang nikin sekian titiang ratu agung. Bibi aingih titiang. Dadi misi nyen buka atur bibi ni marep kapinu kedan gelah. Ada nyen mulane bakal satu ayang gelah kapinu kedang bibi. Sake wala nengiring malu gelah bibi. Jangan bibi. Sampun api ratu agung. Neke paunokan gelah ya ada merabi diri di jagat kau repah ngiring idai beliau. Dadi ingat saja gelah bibi. Dugat gelah nu nyenang itu di jagat dau pura dugat gelah nu anu. Terakhir nyen gelah ngerasti ki bakti. Nyaku pang tangan ring
bini kapinu kodang gelang. Nah pelengan ibu kejam. Prasida gelang merapi ngiringi dari beli agung dini di jagat korek. Ne mula uli malu sangat laki yang gelang. Apa buen ide sang kesinatria mau tamu dini di jagat. Ida kelintang pradnya ngentarang panjang. Kita masih banyak mekejang. Sumuyak ngaturang pangu bakti mantuk ring linggih ida beli dini di kuri dini. Ratu Agung istri. Dadas makasami nenten-nenten lempas sekadi wecanan Paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Yukti rakan Paluh Cokor Dewa punika. Kalintang mau tamu pisan yani kemana ya? Kalintang sayang kalau ringangan Paluh Cokor Dewa. Yani kemana kalau untuk yang tamat? Wet sangkaning Paluh Cokor Dewa nalar kalintang pawikan pisan. Ngiringan sekemargan rakan Paluh Cokor Dewa nabdak jagat dikiring kauripan Ratu Agung. Tuah misi buka atur bibing. Sakewala bibing. Saku nabi Ratu Agung istri. Dadas premangkin tato danan Paluh Cokor Dewa madiosan pisan. Sekali sungsut yani kemana antuk di tiang namet. Nabi menawi kesane wenten Ratu Agung. Nabi wenten samang pitayuning Paluh Cokor Dewa. Nika sane lunasan di tiang Ratu Agung. Bibing aing di tiang. Ya diastu namone yang kemelahan gelang. Merabi ngiringi dari beli agung dini di kaurepa. Sakewala ada masih ning wetuang gelang sebab bibing. Parine kan nabi menawi kepunika Ratu Agung. Mekelo gelas subeng ngiringi dari beli agung merabi dini. Sakewala tunggu dari kayang jani gelang konen presiden wetuang putra bibing. Dah diajreh nyen kenah gelang. Yen satru segelah tu sing presiden wetuang putra. Nyen bakal ngentosin linggih hidai beli agung madak napa ini di jagat kaurepa. Sinah putung bakal penadian nyakri bibing. Ratu Agung istri. Kengkeng. Ngenten napi salah yukti di tiang ring Paluh Cokor Dewa sungsut sekali mangkin Ratu Agung. Saki wanten banget yang lusuk di tiang ring Paluh Cokor Dewa. Sampunang parinekan punika banget angen suk sekel ring kayun. Pemekasan mangkin. Sampunang Paluh Cokor Dewa lali. Baca ngeras titi bakti ring ide sang yang pramekawi. Biastu nenten mangkin menawi keteng yang pungkur dados Paluh Cokor Dewa kacang madalang putra Ratu Agung. Ayo ya. Tadi misi nyen buka atur bibinu. Yen ngokone nyen ada sehit kawin kapinu kodan gelang bibing. Sakewala sanget gelang kapinu kodan bibing. Paring kana bangin pecah gelang. Tetap ngeras titi bakti ring ide sang yang pramekawi. Dumadak dumadik engal yang gelang presiden momo turmaning presiden gelang wetuang putra ni mau tamu dini di jagat bibing. Sampunang semendio malih ring pangbakti di tiang Ratu Agung bang ya di tiang pacang iringan. Yen kitu. Bibing. Wenten napis adi kagiat Paluh Cokor Dewa. Kadong kelangan gelah meraraosan kelawan ukodan bibine kanthi sahap gelah bibing. Ring parine kanapi punika sembengane jani. Gelah mesemayang ngiringi deui beli agung. Ditu di ketamana ide bakal ngeraokin ukodan gelang. Apa nada syarat bakal bawa sang ide kapin ukodan gelang bibing. Yening yuk biasa punika mang nenten macet Paluh Cokor Dewa tangkil ring rakan Paluh Cokor Dewa iring dulu sama Ratu Agung. Yen kita jalan dan yang Paman Kingse. Tunggu diang tadi newek paman tangkil. Man idai beli agung rapin gelah di itu paman. Nah kengken ke paman tunggu diang kipak-kipak. Nah kengken ya beli tadi beli bengong mati ida agung istri niko. Weh, beli mah takon kan ilo. Ah untuk apa tuh? Uli semangan mula lo ngiring itu Agung istri. Adi bijak tandro medakon buen gentiang sing dia marauli semangan mula seterus setiang irengang itu. Sing don mandu mau kijo-kijo. Sing man kijo. Nyen ya tuh lo. Nak kengken mantap bawa nganti nyen ya tuh lo nak kengken. Nak kengken paman. Sekan san tepuk beli lu duri. Hah? Dua Agung gede ngandeng anak istri anak lo. Uli duri tepuk beli. Pokne percis rambut
Tuagung istri. Jetne silekne padu. Kene ben mau kaneng nih lotu mau gelut numpuk ang batis. Atuh, dong sajang gitu nih beli. Sekan, kau beli lisak mau bangsa kan ke dini. Man beli nunan tuagung deh pecang mau kijau. Siap mau ngusir. Wah ke kota Manayon yang itu kijau. Beli, yen sajang ke buka raos beli gitu keneng tiang. Atur beli gitu keneng dari tuagung istri. Beli jani na ngale menak ide tuagung. Pian matakon yen sajak. Cang sekan tinggal lo ngunyin beli nih. Sugot tuh supaya jani beli menak ide tuagung putra. Jangan orang putra, kalian nih lo tuh. Pian takat beli ke gunol, bo nepang sing nomor bo. Paman Kinten. Tidak mau pamit atau tidak mau pamit? Engangin beli, paman. Basmara yang gelah metutur-tuturan kelawan ukodan bibine. Nuturang paundokan legan gelah merabi dini di kaurepan. Nejani nadak sarap lah nih ngahor do buka kene. Idai beli aku ngajak anak loh lena. Tunggu dada dilalis kayo ni doni memargi buka keke bibi. Yang dia mondok kadirasa bakten gelah. Tresnan gelah merabi ngiring ide bibi. Dijam ide beli gelah bibi. Ratu Agung, titiang talar nenten kemana ngantuk titiang? Satu anten sapuniki antuk. Yen yukti male bos-bos rakan pelungo cokor dewa rao, ngerauhin pelungo cokor dewa meriki. Jak menangin kuekin Ratu Agung, mang nai dauning. Rasa jengah herang kena gelah bibi, cek kuekin semua bibi. Iya, titiang nyarengin pelungo cokor dewa. Kasepan beli ngerau beli dewa aksama ngadi tiang beli mah adung tangkel ring udah kelingsir doi gangsan mah ke saksi itu nak dosa nggak ada kasihan deh lu matur ke adik itu ya adik kamu ale gelang ketepes main ketepes nak kengken saya nih matur nak bener pete abulon mato jak ngeraos nak kengken saja nih lo ampun becek ayo bawa cokor dewa malih tanduk katakan Aisyah Cinta kan dia. Sampun becik kayon duwene. Boleh nganeng nak istri jegek. Mereka ke taman ayun. Ada. Oh, ini pandai sekali rambut tidak belakang istri. Ada. Jet ini pandai sekali silet. Tapi pandai tumpukan batis kok jak neloh nikah menganeng dan tunggu cokor dewa. Yai. Ini yang mau nikah jegek belakang dia. Kirang tapi masih. Kirang subakti. Napi? ngadeng-ngadeng malu Pasang di tiang gedak niki nasing ngoboyo ken gedak sing tombang sing wale melang nae malu pangsing celang bungut ken mata lian subuh bungutnya ngerepat limane ngetitam nikian matanya ini ngenot telah mangko taman ayun kijo ngandeng mak lo misi ngelot bangkian idan Nujong batis ngantuk. Ratu Agung yukti sekali becanaan paruh cokor dewa nenten mata di tiang sana celang bungut di tiang sana celang napi sana ngawenang makengken di tiang uning matur rasa punika yang pelungo cokor dewa duaning parah kan pelungo cokor dewa menem akpode matur nyen kok diginsir dingsel matur kene matur dengan ada belakang istri apa aja yang di tiang bener lho iya apa-apa ayo ya
Nuni. Apa? Karya benda itu dino. Bang sing lek atiye para kendel di kuripan. Ngiring Ido duago mau pindah saput. Cang cisik. sabut Prado. Sing saput songket. Wih, Nyetel. parakan pengiring Puridone. Mau udang songket. Sabut songket ijeno. Sudah. Sabut tuh. Besegal kena paling parakan puridoe. Nggih. Pangsing tuna sejawaning kaman saput udang keris. Mau kejang apa cisik. Nang balin. Aduh. Tuh, tajam sangat tuh. Iya ne tajap lanying nih. Anggon gelah pindo ngancuk bawang ji kengken yo. Jam. Cipang nawang sing je senjata ne tajap lanying duen bisa natunin. Raos munyi di kengkene mangan teken senjata. Awanang sinurat dini di sastrane. Wasito nimitan temen Laksmi. Wasito nimitan tepati kepangut. Patut saya waktu menang. Ulian raos bisa ngemasin bagyo. Nggih. Demen nak mirengang-ningang. Ulian raos bisa ngemasin mati. Dam. Ci Kados asa punika jalan mulo runtuh wacana duwe. Bos satu angki mare. Uning aja teken yadi. Iya kan wendang. Mapi ni mengkek maka saksi. Nyujong jet. Jauh. Ndiang ki bisa ngeraos senggelah mangaleng nak lo konya kijo ketaman ayun kijo tu. Sira macam sapunika. Nih, Imongke. au. Betul. Arwah, neken yo ngai-ngai nih. Padak sebang. Nengken. Apa atur rencang Bang Istri? Yen nang lambe yang sabuk, kancut kamen do bungut bibih lambe yang. Di keto luwung san masih sebang beli. Angon beli ngiledang. Ulian beli sap matakon keto kencang. Ajane ancang ingat, incang sacang sing bisa mejujuk. Kemana kaden beli? Ida dua gong istri matakon ken beli paman gingsir. Mendadi paman newek tangkil ida beli agong gelah nak dijo. Alih beli tiang elo maijo. Mulai lo ngiring ida dua gong istri oleng tuni semangan. Mulo tiang setelah ngiring keto tiang. Yeh, anak ido ini kan yang ada tonong maro. Nak lo bajang cekek, bo apa tu aja ramut tidak dua gong istri. Jete patu aja asilet tidak dua gong istri. Makeluk tangkian kau ngenikah kalau ada ke taman ayun. Tiga beli ngomong keto. Ara dini tau. Oh. Malak tau, ha? Ada bagong sebelum dianggap pada bang Ipun. Sar, dia. Lagi sebat. Lagi salah tampi. Yang kene solah nyaman kini. Japit tu ada piteket nanan kiri pidan. Maku salah keserahkan gelah. Kelideh lah. Kerja kematian kemana? Pijang lah ya mau bisa ngomong dikit. Padahal Matiang. Nah, apa yang jelas? Ini sebagai melakar urip kene. Jani sekarang sanang larando. Mati tinggi. Cipusan juga mebasan. Jani kengken medet nih. Mangkir. Kengken di gangsar. Makan dulu nak. Oh pakai tidak pusako dua ini berdiri menghundus ratu memana-mana tiang. Pejenangan mau tamu nenten patut agar ngemadaman glebocora rumah sakitipun jelbot cicing perung. Bang yang titiang muput ke. Ci kenakan nyaman cini. Sampun itu kau dewo. Yang sebagai itu, lotang. Ye, kamu ribut. Nah. Tani bu, nyaman kau merasakan. Jangan cupli. Nyamuk nak, kau percaya? Dua cai nuktor nyamuk tu lalap
Kaden saja sekan ngematian, tata duduk sing misi besen. Sir, Durosang tuh. yang gelas sing dak diketo, toleh na. Melahang tunggal ngidap gini. Manjing sang yang pas pati macam kalau mati sih. Om Swastiastu, ye Pak De. Ken, jadi perjani cara siap mata tuh di bawang. Lempo. Awogang tiang atuh Mengken. boyo aja sangkan di tiang ajereh kepada mangan syukur dewa. Man, Kimon sedereng di tiang pada mang na boleh di tiang metaken ringangan untuk apa takon sih bini? Nah, bangun paksakan. Wawu di tiang matur sapunika ring yari pengrauh syukur dewa sapunapi itu Berarti sing dak ditakonin duka alih kamu ngetepe sengaja main-main mimik nyeri nak. ngomui Au, tuh becek au, danas nih. Yang support hidup duka. Nyak gelah miagang megonggang ngajak iading, ngajak rabi deh. Deng duong tuh cara cia. becek duka ida yari sangkaneng cenidra pekayun rengangan syukur dewa di tiang siwakyane nyugjogin pekayun ida yari lami yang kudang warsa sampun merabi dereng mas putra amung sewiji dan nyenuwo para pekayun cenidra ida duka kantos memuik kantun nungalan guru makan pekayun ida yari rengangan syukur dewa Dong gitu. Cidot nyujogin iading. inggih Nu ya saja rumah pet lulut askat. rumah ket nungal Ya kita sudah semandra walau uroyan di tiang ini iading. sampun gegos sampun aduko mekenyir atuh mekenyir gerah do ya kok Yang dari paman sih kepo. Paman. Gimana tawa Jangan aja. hai ini barang Lek ati. da adi engal janidra tekening dewek bali Ada. marotaen mana bukin bali ngajak anak lu Makawanan ragan hati amel-amel sayang jani kalau beli monakon. Gelap masih bisa. Hidup adi subonawan Tinggal-tinggalan beli deh dia mono kumenak geget buat beli dengan nyapa-nyapa belakang bensin Nak gening ngegen gitu tuh nak kayak puas bisa jalan senang bahasa. sing menang megendeng pesu ya puas kayak gitu. Yang gelak ang puas melihat sing tengah mah apa puas gelak. Puas beli nih ngeceng tel. Dona gitu. Ada yudon nyala taro kau berjapa toh numi cek beli. Sudah semua. Mira tadi sudah nawang. Nah, Kang Wang mundur. Tadi Di tiang beli. ampurayang nak amu kebeli nyengohong ni dewa boyo-boyo kuantan di suban kena-kenahang beli tadi misisan buka raosnya iki sir. Ini ratu beli aku. Di tiang nalar banget lungsur pengampura ringangan beli. Duaning sane wau. Di tiang sahasa mengapi duka ringangan beli ini beli. Ampura yang pisan di tiang. Kewiyatannya beli yang ayu bahagia tersuk semang beli apa? Nika pinaka bukti rumah ket lulut asih dewa tanu pada marp rekening beli. Sayu wakti ka di baos beli. Ideo dan sanang sang saya salengke beli melaksana ne boyo-boyo. Kadi rasa di peminah beli ne
atepung mibar sing ngadep itu ati. Nah makin awanan beli pergadang ngerawan dia kirim dia kirim ban penyewane ada gumanti saratan binap di dewa sampun kiran Parinikan api punika nah kelingsir ibiang itu dipuride lakar wangun karya agung mendem pedagingan empuk malih saha ngendat linggih moras pati kalpenah nikah makawan dari piserang kayu nide beli kelawan ide pan lu gawi ke jagat de ke ngerajakin kayu nide dados nipun titiang ni mangke nida pajang ngewangun karya agung sapunika beli sarang titiang mangdat presiden ngelunganin mereka ke jagat dok yen sapunika kan nedang beti kepisan beli titiang sampun dot pisan mana pajang tangkil ringipun titiang iring-iring jagat dok planing beli kaden sampun uni sampun suwe titiang ten poleh tangkil beli yen sapunika ngiring jesani mangkin beli mereka ke jagat dok jatene beli dot ngetel pang digeles tangkil majang ring nak kelingsir nah wale tiang men ne mare beli tangkil ring ide bagawante ya tepur itu terwene Gangsar maka saksiang sabun dados saksi. sangkaning warah-warah ide ati dadi tan pisan kelugre memargi dinane mangkin sahal kantong sengker rupune puniki kabaos uku tanpa guru kalau gotongan semut sedulur pemekas sarpo anaut kalau jengkek pipi buuk kami nah janiki kocap huruf tanpa riwang deh ngemasin bayi ini kemakawanan ngiring jauh lebih heregang rumun nanti beli sampun ang jadi ke punika gegana pisan beli dan jawenten kali sapunika dan mana di tiang sampun melat pisan mangene presiden di tiang tangkil ring ibon di tiang ngiring jasane mangke nuki ngiring beli ngiring wadi doja ketuangan di persangger yang telak lingsir guru watre sak nakep langit tidak adik mudiang gitu ngien ben lakar buku sejawan ngide sanang babet pakir gitu adik pangsing ke bos alpaka langi ya persangger adik jadi beli kadi anak kalit beli pang mesalit lu menukun niki yang sampun kenten pegancang harus di pemargi kasih rau Karyo kadundo. oh tuh kayun-kayun jutet mana di tiang sane mangkin pacang ke jagat dopur yen beli ten kayun pacang nyarengin di tiang bang yang di tiang pacang sarangi bibi mongkek jalan bibi Kau jak ngira-ngira Purun di tiang aturang jagro paungu rengangan cokor dewo mangken rahajang cokor dewo rauh ring kuri dao kairengan cok penyeruan kotaken ni nantuk ido nak lingsir rares ye ceneng jegek menraben ni dewo mantun ibune uli dao puro dijo uli korepan dijo sapun api raris antuk cokor dewo nyawes petaken nak lingsir yen ibon gelang petaken kita buka apen godang gelang sing orang gelah idoi biagong sing kayun bakal nyarengin gelang nentan menggedewe genah idoi rako yang sapun itu ina yang kayu ratu duago kemarin tuh basah bantan jadi yang gitu yuk kayu di dewa sing dadi punggal beli pangjak permangken jelungane kede nah beli sangalah pangsing ngenah san bodoh edeng san kemo nah wale ireng sarang duwenang ale ayu wagat lacur ya sampun ang beli sumeniyo ngiring duwenang ale ayune beli sampunang yang saling jempulungin sing pamu
ngurang macan. Nah. Sing dadi jero gede yang nyelang mari sing dadi ngurang macan. Macane jero gede patuh. Jero gede. Oh gitu.